Салом алайкум, бародаро азиз. Samsung Galaxy A33 5G обзор кардам мегзарем, бародаро. Хоб, ин сим-картаи 5G хатиам кор мекунад. 5G хати бо чоткичар шустритар кор мекунад. Хоб, экранаш супер амале да, экранаш экрани яке ай экранои беҳтаринаи вообще чёткие изображение нишон медиҳад. Камераш 48 мегапикселай, ай ов ва чанг наметарса, влагозащита дорад. ҳимоя аз ов ва чанг дорад. Памятиш 6 гигабайт, оперативкаш 6 гигабайтай, памяти худи телефон 128 гигабайтай, бародаро. Ростест, нав, 1 сол гарантия, пачкай, бародаро, оригинал. Хоб, нархиш 19900 рубл, 6 ба 128 гигабайтай. Да комплектиш афсуски фақат кабел дора. Ай завод фақат кабел қатироӣ мекунад, тамом. Дига ҳечи намеғинҷад, бароиш ки коробкаш майдака. Хоб, 1 сол гарантия. Дигар ҳамун телефонҳо дорем дар магазин мо, бародаро. Samsung, Redmi, Realme, Tecno, Oppo, Vivo, Infinix, ҳамаи намуди телефонҳо бо нархҳои дастрасай номбар кардам. Хоб, ки чӣ саволе дошта боша, авиакассаам дорем, ки чӣ саволе дошта боша, ҳамин номерро дорем, бародаро. Адреси мо метрои Сходнинская, дар пеши метро, торговый центр Оранжевый мир, 3 этаж. Саломат бош.